Harargee biraan dardara Harargee biraan gaya keessattuu magaalaa Dirree Dhawaa keessatti miskiinin jettanii warra ilmaan Oromoodhaa ayyoolee Oromoo abbootiilee Oromoodhaa akka jirtanitti warrin sadaqaa kadhachiisu jiru dardara joollee Harargeeti dardarran joolleen Harargeedhaa dhiisaa ayyoo fi abboo fi obboleeyyan keessan dhiisaa isaan gad dhufanii waa gurguratanii gizee deeman karatti qabdaniititi waan isaan qaban irraa saamtanii ummata Oromoodhaa akka jirutti Dirree Dhawaa san keessa lafatti neexanii warri miskiinummaan akkanatti nama fixaa jiru isin nama akkana fixuu dhiisaa namarraa saamuu dhiisaa arraan tana ati gizee nama hiriyaa ayyoo teetii arra gizee saamtu dura dhaabbattee gizee irraa saamtu akka nama haatee gidaara jala dhaabbatee saameetu obboleessa kiyya anaatu siim meeqaantam karaa dhangaggoo karaa Dirree Dhawaarraa bahiinsaa kana gubbarratti ayyoolee meeqaantamtu isfaaltirra taa'ee booya sinjaan kana fa'iisiniif fidde kunnoo piiphiin jiruu qaaliinsa waan akkanaa kana Dirree Dhawaa keessa dhalannee guddannee bakka meeqaan geenya haga arraan tanaattis irraa gabbaanee ol deebina takkaan dhageenye nuti maaliif wanni piiphiin amata sadeen kana fidde Itoophiyaa keessatti wanni Itoophiyaa keessatti piiphiin fidde waan ajaa'ibaati qaalawiinsa qoonqoo fidde dhaqaa baankii dhaamee maallaqa gaafadhaa hin jiru baankii maallaqa hin qabdu maaltu isin dhufuuta nuti Ameerikaan hin bitamnu jettan Ameerikaan no isinin bite isinin hin jenne Ameerikaan osoo dhaggeeffatanii addunyaan guutuun wal dhageessa irratti bara Ameerikaa bar subhaana wa ta'alaan akka khiyyatti rabbii samiirraa isaan kana lafa buusee hin jaa maaliif yoo jette Ameerikaan guruppii lama qofaa jira mirgaa fi bitaadha warra hubata akka warra wal falmu hin qaban jechuudha duuba isinii kuni warra Ameerikuma tanaa'uu dheyneetiti aboo warreen gaddafaa warrin ni jirtanii bar keessattuu warrin deemneetitu baan alaabaa ni gubnaa alaabuma isaanii tanaa'uu gubna warri jettanii haasoytanii sinafxanyaa wajji ni jirtan biitiin teenya arraan tana gaduma deemaa bakka fagoon dhaqinaa warri Harargeedhaa magaalaa guddittiin isaan qaban takka adaree biyyooti karaa akka Harargee bahaatitti adaree biyyoo dhaqanii namni waa gurguratee gal gizee waa gurguratanii galan dardarree asitti karabbee situme maallaqa sirraa fudhate ummanni ayyoolee fi abbooleen tuni wanni godhan takkalleen hin jirtu jechuu maalleeli saamamanii jira waan deemanii saamamanii jiraniiti biyyuma sanitti waan qaban gannaqaniititi eessatti itti ol deeman hawaa gurguratee deemus jiruun qaalawiinsa keessa waan gurguratteerraa oli wanni ati bitattee silaa galuu deemtu akkamitti waan kana bitanni maaliin itti godhagee hacha hafuus ni jira mee ammaan tana yeroo ammaatti ilaalame Dirree Dhawaa fi adaree biyyoo san keessatti miskiina ja'amanii miskiinaa miti warra alaa fi mana osoo qabanii ala jiru alaa fi mana qaban hundi isaanii arra alaa fi mana qaban warrin piiphiin akkanatti isaan goosistee joollee abaan itti buustee joollee waan nyaattee dhuydu dhabdee waan nyaatanii dhugan joolleen dhabanii gabbahanii ayyoolee teenyaa fi abboolee teenyaa akka jirutti ala gagguuran yeroo arraan tanaatitti ilmaan xixiqqishaa ta harkaa qabdu ta fiddee kuduraa fiddee Dirree Dhawaa killee fiddee Dirree Dhawaa gurgurateeti Dirree Dhawaarraa gizee ol deebitu joolleen karatti qabde harka duwwistee hambiste wanni biraat akkan jirtu jechuu kana hundi eenyutu fide zamana piiphii keessa malee zamana Mallas Zeenaa kana dhageessanii ni beeytanii zamana wayyaanee wanni tun ni jirti zamana wayyaaneetis iyyaatu baanee waan akkanaarraan haasoyne ikonomii dila kanarraa hin haasoyne nuti lukkuunis qarshi meeqa turte lukkuunu mataan isiidha foon arraan tan akkana qaalawee kunis meeqa ture zamana wayyaaneetis mee yaadadha natti hime hin jiru maaliif akkana wal gootan arraan tan isin kakkanatti harka dhoytanii fi isa deeggaraa harka dhowu jirtaniif isintu gurbaa kana boollatti galche wallahi alazim dhugaan isinii himaani garuu haa ta'u
haga yoomit asin ilmaan oromoodha akka jiranitti waraana naqaniiti waraana keessatti asin wabootu fixa achi suudaanii fixa achi tigree fixa oromoon akka jirtu lafaa dhumte jechuun haga yoomiti wanni kunummaan deema jechuun mee haga yoomii wanna kana hoggayyuutu wanni kun ilaa haga yoomiti akkana deema mee eenyu dubbata nama dubbatuuf hin jiru sabni kun nama dubbatuuf nama akka khiyyaatii fi akka profeesaraatii fi meeqaantam warra ala taa'eetuma Facebook irraa akka inni nun jeetti Facebook ni umaan hojjetu akka jeesanitti isinii galee warra akkana akka keenyaa kana warra hifanne osoo janne iyyaa oollu kana malee khasila masaraa keessa jiruu fi mootummaa keessa hojjetu tokko Oromoo tanaa dubbatu komin dhaban aboo bara maarri isaaniin dubbanne jiru magaalaa namaa akka jirtu raahaa jirti raahaa isaanii jiran waan fedhan bitatanii waan fedhan nyaatanii waan fedhan dhuganii jiraatan lollilleen isaan gubbaan itti gaddeemu laakiin haga yoom akkana gootanii ilmaan Oromoodhaa haga yoom saaxila wal saaxiltanii akkanatti ayyoolee fi hundaa'u qoonqoo malee waan takka malee hambistanii ilmaanitti akkamitti ol deebina waan gurgurannee deemnu hunda lafa ganneynee jirra ja'anii kadeeman ilaa haga yoomiiti akkana nama gootan tasgabbiidhaan laala ilaa haga manaatti nama dhuftaniititi waraqaa filannoo yoon qabaanne mattaaqaa habidadhuuti waraqaa filannoo fudhadhu guyyaa wal dalagee jiraa waliin jettan aboo rabbii obeetan rabbii keessa sodaadhaa yaa akhi rabbi sodaadhaa biitiin ujiruun gaditti kufuu jirti mee yaadigaa yaa ilmo Oromoodhaa kaati ayyoote yookaan abbaa kee kage'u nama humna kee hin qabaanne karatti irraa dhoytee maallaqa irraa fuutee ilmaanitti akka waliin garagalle kagoote ati mee ati maali jiruun ati jiraattu sammuu teetitti kan jiraattu maali ati ilmaan isaanirraa alatti hambistan ayyoolee fi abboolee dachi kuni kan ilaallatu ilmaan keessattuu karaa dirree dhawaarraa haga ilmaan dhangaggoo ol deemaatti dacha kana kaniin dabarsuu barbaadu niftiin ammoo isiniif dalaguu jirti kan bulaa jirtaniin piiphiin isin baantan naftanyaan buluu jirtan kana beekaa awwaanin isiniin ja'u hin jiru kana ol wannin isinii himu hin jiru Ameerikaan arraantan isin kanatti jechaa jirtan Ameerikaa gubbarratti duula bantan ilmaan Oromootilleen maalii fi Ameerikaan akkana jettanii osoo dubbanne yaabade injireedha isin akkanatti Ameerikaan isin qabdee akka injireetti qacam isin goote akkanatti qubaa miti qeensa Ameerikaa idduun baatan qeensa wallahi waan inni isiniin ja'u hin jiru maaliif meet arrarra borurra iftaan yaada isaanii jijjiiruu danda'an bitamuu kanarra biyya isaanii guddifachuu waan hunda isaanii guddifachuu ni eegalan wanni kun bayyanataan deemani jijjiirama jetteetuma osmaati eeyduu wanni kun boolluma seenaa deemu jira jechuudha zamana timaantiin firiin takka qarshii 10 seenne alhamdulillah kanaas warra biyya jiru arge wanni jaamuun jiru jechuudha dubbiitutu wal qabe bakka bar amma bar namni hundinuu khabiyya fira biyya alaarraa qabu qoftiin hundinuu jechuun khabiyya biyya alaarraa fira hin qabaanne tumaati saamattanii nyaatan jechuun Allah yaalam bakka wanni nyaatan hin jiru haa wanni isin nyaatan hin jiru bakka mana namaa gidaara namaa seenanii cabsanii hulaa namaa cabsanii seenanii nyaachuu dhuguu kanuma qofa bakka biiti teenya wanni qabdu ammaan booda maleen jiru gaa maal nyaatti duuba ikonomiin hin jiru maalleen hin jiru eessa jira maal ilmi namaa osoo nyaanne wayii oolaa لا إله إلا الله محمد رسول الله هدو تكيدو أما ونين نما يعجسو جرو أماتتي نمني هندينو وني للبو قبوف
warri Itoophiyaa san kakeessaafuu ilmaan sadii ol horusan maal nyaachisaa jettanii yaaduu qabdan. Just akka Eertiraatiin tahaa je'ee jiran namticha Eertiraatii wajji inni duraan wanni inni wal mari'ate akka keetittiin gaqqabeetiin bulchaa akka keetittiin akkana gaqqabee gaazexaa takka osoo hin qabaannee biyya Itoophiyaa san bulcha je'ee yaade inni hogguu dura. Hin taaneef akkas Eertiraan nama meeqa? Nama miliyoona meeqa Eertiraan? Itoophiyaan nama miliyoona meeqa wanni inni hin beekin sani? Hoggantoota keenya hiikaanii hiiktanii dirqitti hiiktan. Isaanii wajji gatteessanii haasoytanii san booda furmaanni dhufa malee abaddan furmaanni hin dhufu. Anis ammaan tana biyya Faransaayitiin jira ittiin dawwala Maakroo keenya. Yaa Maakroo hiiroon hin jiru. Saahiba kee anaafeti waliin dardaraami. Anaafeti umriin teenya takkaami. Saniifuu biyya qaceelloo bulchina. Maarree waliin jettanii turtan san balaadhaan akkanaa hin jiruutiti. Yaa Maakroo dafi jettaan laal dafiititi namticha kana qunxuuti jettaan miira lamatti hin ergin. Ale wanti isaatis maal jettaniin liyoon kana jiru sanis cufsiisi. Ka Paarii jirus cufi community isaatiif waan isaa hunda. Ulaa itti cufi kalbu waahid kana. Tokko ta'anii yoo itti hojjetan malee kuni namaa miti kuni. Nama seetanii. Ani addunyaa tanarratti nama akka isaa arkee dhagahee hin beeku obboleeyyan kiyyaan dhugaan isinii. Addunyaa tanarratti meeqaantam nama meeqaantam kan nama bulchaa jiru addunyaa mootummaa biyya meeqa bulchaa jirtu arkaa dhagayaa jira. Kan akka namticha kana inuma arkee dhagahee hin beeku waan hin beeku. Mataa jabaata mataa dhahaa. Mataan isaa hedduu dhahaa. Kana mataa dhahaa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفهم وريني سنين ديمسين. متان إساهد دون أخارة نأمنا. قربا متان أخارة خواتك هيان. بكا إني أكيد فكات. أمبر ونينا ديبو جرو. وانتي كباف. أمسان كبا. بكا تانا رامو رافي تندبر ساف. بوليسي رأي قلا حاجة هقنا قبليتي بهند خيسانو. هقو poolisummaa hojii eegaltaniifi hogguu biiroo hojii eegaltaniifi hogguu kana hunda dalagaa takka gizee mataadhaan ol seentanii eegaltan. Ka amma booda bakka mootii ta'e eegattee hayaadduu jira hundi kee. Bakka irra teessee daleedu san amma hojjechuu hin dandeewu. Waan firmaa xiqqisho akkanatti irra dhab godhee gallakkisu amma hojjechuu hin dandeewu. Akka nama ifi nama bulchuu jiruu takkatti akkas taatan jechuudha. Poolisa tokko yoo obboleessa keessan illeete poolisni san yoo kani fuula isaa akkanatti fuula isini qabute fuulan kanninaaf maaliif poolisni ammaan tanaa yeroo amma poolisa irraa eegala haga ilaa federaalaatti hundi isaaniitu ilmaan Oromoo fixuudhaaf duguuguudhaaf lafarraa kaanii jiran keessaafu qaalawiinsa jiruurratti qarshii 2,600 nyaatan. Qarshii 2,600 irraa qarshii 700 isaanirraa murame mataa isaanirraa waan silaa mummuramee dabaru kanarraa. Isaan harka wanni ga'e waan guddaa miti. Isaan harka wanni ga'e waan guddaa miti. Hoggus wanni isaan itti jiraatan maali? Saamanii jiraachuu qofa. Hoggu saamanii deeman nama lamatti hoggu karaa wajji deeman qarshii 2,000 nama tokkorraa yoo saaman 1,000 gargar fudhatan. Damoota isaanii cinaa harkatan jechuu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hundi keessan. Eessa ilaa haga arraantana jiruun maali? Waan takkaa nuti Itoophiyaa keessatti dhageenyee hin beekne dhageenyee jirra. Maaliif garuu hoggantoonnummaa warrummaan sila badhaadhina tahaa feetan waan feet kafaa'oo tahaa feetamee waan feetan tahaa. Oromiyummata namee irraa nuumuraa dhugaa. Oromiyummaan tun mee Oromiyaa Federeeshin bakkaan nuti alaabaadhaas dhaggeeffadhaa waan isinii mujjira. Alaabaan Oromoodhaa tana. Alaabaa abbaa gadaa san hin barbaannu jaa maaliif hojjetan
نفتي متالسيتو على إساني تا مقالا إساني تا دراني تمين اللي كججيرة ننجران إسن تنمالي بجبتان تنبال ليقان نفتي ilmaan oromoodha way abiyoot kaasaayee sunuma taphatu jira warra biyya keessa jiru bayyananni keessan eessa jira eessa kuttan warri amatuma sadi dura akkasitti jechaa ture san arra eessa jira eessa deemtan eessa jirtan maaliyoo ilaa haga yoomiitiisin biyya teessan ajjeesaa jirtan ajjeestan kan ajjeesuus qeerroodha kan kaasuus qeerroodha qeerroon dhiyeena kanaafatan harargee akkasi baatee badhaadhina nyattanii gabbaatan san dhugumatti isin immoo malaayikaa teessan immoo jinniilee teessanii bahe gaafa san addaanii wallaal jaalattuu jibbituu oromiyaa keessatti alaabaan oromoo tana ni jaalatta jibbita alaabaan oromoo tana wataaddarri keenya nuti warri hidhannoon oromoo eedu akka jirtutti waboo qofa waboo malee kan oromiyaa eegu hin jiru poolisii oromiyaa wanni ja'amu hin jiru poolisiin oromiyaadhaa kan nama ilma oromoo ilma haadhasaa ajjeesaa jiru kan raasaamaa jiru ayyoo gudeedaa jiru tagaraa qabdi ilmoo garaa keessaa gad dabarsaa jiru saniifuu inumaan isinin jee amma afaan oromoo afaan naftanyaati allan jeellaka dubbitan anjaan afaan niftii fi naftanyaati lakka waan hin joo qaba afaan amaaraatiin እኔ የምለው ለአማራ ህዝብ ለምን አሁን ድርቅ እየመጣ ነው ወደ ኢትዮጵያ ድርቅ እየመጣ ስለሆነ ድርቁ በጣም ኃይለኛ ድርቅ ነው የሚመጣው ስለዚህ አሁን ድርቁ የሚያስፈልገው እንዳለ የአማራ ህዝብ የተባለ ወደ አማራ ክልል መሄድ አለባችሁ ምክንያቱም የአሁኑ ድርቅ ለኦሮሞ ህዝብ እንኳን ኦሮሚያ እንደማትበቃ ነው ምክንያቱም በዚህ ሰዓት የዝናብ ድርቅ ሳይሆን ማለት ነው የዚህ ድርቅ ነው የመጣ ማን ያመጣ መንግስቱ ነው ያመጣባቸው ህዝቡ ላይ እናንተ የሬሳ ሌቦች እናንተ የሁሉ ነገር ሌቦች አማራ ስትባሉ እባካችሁ ውጡ ከኢትዮጵያ በቃ ከኦሮሚያ ውስጥ ውጡ አረ ኢትዮጵያ አጥርጋግታችሁ ውጡት ከኦሮሚያ ውስጥ ውጡ እኛ ኦሮሞዎች እቺን ባንዲራ ማቆም እንፈልጋለን ሀገራችን ላይ እኛ ኦሮሞዎች እኛ የኦሮሞን ሀገር መመስረት ነው የምንፈልገው ሄዱና ሀገራችሁን አሳድጉ የሰው ሀገር ላይ ግግም ለምን ትላላችሁ ጎንደርና ጎጃም ሰላም አርግታችሁ ከኦሮሚያን ሀገር ምትበጠብጡ እድሜያችሁ ልክ አማራ የሚባል ህዝብ ነው አማራ የሚባል እንዲወጣ ነው የምንፈልገው እኛ ከአማራ ጋር መኖርም አንፈልግም አማራ ክልል አንድ ኦሮሞ አይኖርም ጎንደር ላይ አንድ ኦሮሞ አይኖርም ጎጃም ላይ አንድ ኦሮሞ አይኖርም ባህር ዳር ላይ አንድ ኦሮሞ አይኖርም ለምንድነው ኦሮሚያ ላይ ትንሽ ሀገሩ እንኳን ቀርሳ ላንገይ ቀርስ ይሄ ሁሉ ትንንትዬ ከተማዎች እንዳለው እንኳን ወረዳዎች እንዳለው እንኳን አማራ እንዳለ ነፍ ነው ለምንድነው እናንተኛ ጋር ስትኖሩ በሰላም እየኖራችሁ እኛ ግን እናንተ ጋር ለመኖር አይደለም መንገዱን እንኳን ለማለፍ ስማችን መቀየር አለብን ለምንድነው ይሄንን እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ እኛ ኦሮሞዎች ሀገራችን ላይ ኦሮሚያ ላይ መብታለን እንደፈለግን መብታለን እዛው ኦሮሚያ ውስጥ ያለችው ፊንፊኔ ላይ ተቀምጣ ጋላ ምናምን የምትለው ኦኬ ፊንፊኔ ላይ ያለ ኦሮሞና አማራዎች ተባሉ ግን ኦሮሚያ ውስጥ ያላችሁት ከፊንፊኔ ውጪ ያላችሁት ውጡ እሺ ይሄ ነው እኮ ዋናው እኮ ይሄ ነው እኮ የሚያከራክረን ነገር አይደለም ኦሮሞ ህዝብ አማራ ክልል የለም ስለዚህ አማራ ክልል ውስጥኛ ስለሌለን ለምን በጉልበትና በዱላ በድብድብ በርሸና እየገደላችሁ በእንደዚህ አይነት ነገር ነው ያወጣችሁት
ስለዛ ያንን ሀገርኛ ስለሌለን እናንተም ከዚህ መውጣት አለባችሁ እኛ ሀገራችን መመሰርተር አለብን በቃ አለቀ 4 ነጥብ ብዙ የአማራ ልጆች እንዴት እንደምትሆኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ እኮ ሀገሩ ኢትዮጵያ እንዳለኮ የእናንተ ብቻ ናት እኮ ኖ ኢትዮጵያ እኮ የማን እንደሆነች ታውቃላችሁ የአባ ገዳ ነው 3000 ዓመት ኢየሱስ ክርስቶስ 3000 ዓመት መጥቷል እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ 3000 ዓመት በፊት አይደለም ይመጣ 2021 ዓመቱ ነው አሁን ከዛ በፊት ሀገሯ የዋቄ ፈታ ነበረች ይሄንን ዋጡ በቃ አለቀ 4 ነጥብ እኛ የምንፈልገው አሁን ምንም ኢትዮጵያ ብለን አይደለም የለመነው የጠየቅነው እኛ የምንፈልገው ኦሮሞነታችን ጋላነታችን ይዘን ገላገላችን ይዘን ካሁን በኋላ ገላ የሚላችሁ ሰው የለም ዴማ ነው ilmaan oromoo dhaggeeffadha amma booda galaa gigeessin injee namni deemaa jaan maaliif ni beeytani galaatutu gaalaa nu jochisiise ol galaa jechuutu gaalaa nu jochisiise saniifuu amma booda deemaa oromiyaarraa deemaa jechuu kanuma qofa fidadha waan biraatii miti galaa jecha jiru kana isin jijjiiraatiti deemaa uma jaan nama gaalaa isin injee lakki amma booda galaan hin jiru deemaa jettaniin አዱሜ በቃ አንቀንም ይሄ ነው ገላ አራችሁን አይደለ ስለዛ ዴማ ነው ካሁን በኋላ ሂዱ ገላ የሚባል ነገር የለም ካሁን በኋላ ኦሮሚያ ላይ ሂዱ ውጡ ከኦሮሚያ ውጡ ወደ ኦሮሚያ ገላ ኦሶንታኔ ከኦሮሚያ ውጡ ነው ካሁን በኋላ ዴማ በሐረርጌ አሲ ገባችሁ ውጡ በቃ ውጡ አንፈልግም መብታችን ነው እንዴ እናንተ ክልላችሁ ላይ መብት ኖራችሁ እኛ ክልላችን ላይ መብት የሌለንበት ምክንያት ምንድነው እንኳን አይደለም ኦሮሚያ ክልል ውስጥ እንኳን ላለችሁ ፊንፊኔ ላይ እንኳን መብት እንዳላችሁ ነው አስረግጣችሁ እየነገራችሁ ሌላ ነገር አይደለም እንዳለ ፊንፊኔውን አሁን ቀጥታኮ መስመሩን አስይዛችኋል በደንብ አርግታችሁ ወደ አማራ ክልል ለማስገባት እየቆረጣችሁ ሰበብ ቤተክርስቲያን እያላችሁ እንዳለ ፊንፊኔ ወደ እዚህ ጋር ያለ ቤተክርስቲያን ሆኗል ቤተክርስቲያኑ ቀስ በቀስ እያለ ማለት ነው ወደ አማራ ክልል ሲገባ ከዛ ፊንፊኔዋ እንደዚህ ወደ አማራ ክልል ትገባለች ማለት ነው አዳነች አቤቤ ያዋሚ ጸጌ ማረዋሚ ጀባዷቲ ጉርጉሪ ቀጨሎቲ ፊንፊኔው ጉቱ ከኒፍ ኑቲ ወይ ሀጃ ቀምና ኦሮሚያ ጉዶ ቀምና ዮ ከኑማ ፊንፊኔ ይሄ አዲስ አበባ የምትሉት በጣም ጭንቅላታችን በውዛችሁ በቃ ይሄን ነገር ምናምን ብላችሁ ግግም የምትሉ ከሆነ ብትችሉ እንደዚህ ዝቃችሁ ማለት ነው እዛ ባህር ዳር ወይ ጎንደር ውስጥ ብትከቱ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ በኔ በኩል ማለት ነው የኔ ኦሮሞ ህዝብ ከሚያልቅብኝ በዚህ በአማራ ወጣቶች የኦሮሞ ልጆች ሰላማዊ ሰልፍ እንኳን ሲወጡ ማለት ነው ሰላማዊ ሰልፍ እንኳን ይወጡና ተደብድቦ ደም በደም ሞቶ ይገባሉ የአማራ ልጆች ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ በስነ ስርዓት በወታደር ታጅቦ ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ሳይ ማለት ነው ለምንድን ነው አዲስ አበባ ላይ የኦሮሞ ልጅ የሚያልቅብኝ ስለዛ እኔም የምመርጠው እንደኔ የምመርጠው እንዳለ አማራ የሚባል ፊንፊኔውንም አዲስ አበባንም ምንንም እንዳለ ጠራርጋችሁ ወደ ጎንደር መሃል ተወስዱ ምክንያቱም መሃል ኦሮሚያ ላይ መኖር አትችሉም መቼም በፕሌን አትዘሉም ኦሮሚያ ላይ መኖር ስለማትችሉ እንዳለ ጠራርጋችሁ ወደዛ ጋር ሂዱልንና እኛም በሰላም እንኑርበት አንድ ቤተሰብ ሁለት ቤት እየኖረ እንኑርበት በቃ ሂዱ ምን አይነት ነው አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ እንዳላችሁ ጭንቅላታችን
ሰላም ማግኘት ይፈልጋል። በቃ መኖር እንፈልጋለን። ለምን ሰላም የሚያመጣ መንግስት ስለሌለ እኛ ለራሳችን ኦሮሚያችን መስርተን ከዛ በኋላ በሰላም መኖር ስለምንፈልገው ሰላም ሁኑ። አው በአማርኛ ብቻ የሚገባችሁ በአማርኛ ደጋግሜ እንድነግራችሁ ኦሮሚያ ለቃችሁ ውጡ። ኦሮሚያ የዚህ ናት። ኦሮሚያ የዚህ ናት። ኦሮሚያ የዚህ ሀገር ናት። የዚህ ሀገር ገባችሁ? ኦሮሚያ የዚህ ሀገር ናት። ስለዚህ ኦሮሚያ የዚህ ሀገር ስለሆነች እናንተ ሂዱ። እናንተም የእናንተን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ውሰዱ። መብት አላችሁ። እኛም መብታችን ላይ አትምጡብን። እኛም ይሄ ነው መብታችን ነው። ምን ታመጣለሽ? ምን ታመጣለህ? ምንም። ሁሉም ሰው መብት አለው። መብት እንዳውም በከሄዱት በርጊዜ አላባ ተናርከን ወይ ጨርቂሰን እሽ ጨርቂሰን ወልቀቀቡ የገለንጋ ወረ ጨርቂ ቀቡ ወረ ጨርቂ ወረ ማሬ ይሄ ማለት እኮ ይሄ ታውቂያለሽ? ይሄ ደሙና እየሻለለ ደም የራሴ ደም ነው። እኔ ደም የኔ ደም የአያቴ ደም ነው እዚህ ውስጥ ያለ። ውጡ፣ ሰላም ኑሩ። ግን ኢትዮጵያ ላይ ለቃችሁ ውጡ እባካችሁ። እኔ ይሄንን ነገር እኮ ለሁሉም ብያለሁ። ከጎረቤት ጀምራችሁ ጠራርጋችሁ አውጡልን። ምክንያቱም ከአማራ ክልል እንዳለ ከጎረቤት ጀምሮ ነው ጠራርጎ ያወጡት። እና ኦሮሞ እስከ መቼ ነው አቃፊ? ኦሮሞ እስከ መቼ ነው ወዳጅ? ኦሮሞ እስከ መቼ ነው እየወደደ የሚሞተው? ኦሮሞ እስከ መቼ ነው ሰፉ ቤኸ ኦሮሞ ማረ ቤኸ ደማ ሰፉ ተሰሙ ኸይሰነተ አከረዳ መታ ኸይሰነተ ጎረዳ ሰፉ ፊ ማረን አንብረ እንጅሩ ወኒ ሰፉ ጃ አንብረ እንጅሩዋን አን ሰፉ ነብረ እንጅርቱ አን ወኒ ነብረ እንጅሩ ዲጋ ቆፋ ኦሶም ቢየሰን ከስ ጅራለ ተካጁየት እንጅራ ተካዋን ነጎደኒ ፉ ነጎደኒ እንጅራ ውጡ ትወጣላችሁ። ውጡ። እናትሽን ትበዳ ልብዳልሽ ነው። እናቴን አይደለም እኔ መጀመሪያ እኔ ጋና ህጓና አርከቴ እኔ ስታገኝ ነው እናቴን ጋር የምትሄደው። ከኦሮሚያ ውጡ ማለት አያናድድ እንዴ? ጎንደር፣ ጎጃም፣ ባህር ዳር ላይ ማንም ኦሮሞ አይኖርም። አንድም ኦሮሞ አይኖርም። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንኳን የሚቀመጡ እንኳን ህይወቱን ሽጦ ነው የሚቀመጠው። ለምን? ግዴታ መማር ስላለበት አልተማረም ከመባል ይሆነኛል በማለት ነው። ለምን ትጠላላችሁ ይሄንን? ኖ ወደርክ ጠላ ኦሮሞ የኦሮሞ ባንዲራ ይሄ ነው። ሰራዊቴ ኦነግ ነው። ኦነግ የኔ ባንዲራ ይሄ ነው። ሰራዊቴ ኦነግ ነው። አንተም እኮ ፋኖ አለ። አሁን ፋኖ ሲመጣ ማለት ነው ቄሮ የመጣ ጊዜ ነው ፋኖ የመጣ። ይሄንን ነገር አትርሱ። ግን ቄሮ ወንጀለኛ ሆኖ ፋኖ ግን ሀገር ጠባቂ ሆኖ ተቀመጠ። ግን ሰው እየበደለ ሰው እየዘረፈ ብዙ ነገር እያደረገ ያለ ፋኖ ነው። እና ለምንድን ነው እኛ እውነቱን ስንናገር ባለጌ ሸርሙጣ ምናምን በቃ ስድብ የሰማይ ላይ ያለ ስድብ እኛ ላይ ይወርዳል። አነነነ ሸርሙጣ ብሎ ለሰው የሚሳደብ ሰው ለራሱ ሸርሙጣ፣ ሌባ ብሎ ሰው ስትሳደቢ አንቺ ራስሽ ሌባ። ስለዛ እኔ ምንም ነገር እቺን የምታክል ሰፊሽ ምንም ነገር አይመስለኝም። እኔ ወደዳችሁ ጠላችሁ ኦሮሚያን ለቃችሁ ውጡ። ክልላችሁ ላይ እንደሌለን እኛም ክልላችን ላይ እንድትቀመጡ አንፈቅድላችሁ። በቃ ይሄ ነው የኔ ሐሳብ። ሸርሙጥና ፓርቲ ሰላም ሁኑ።
ሸርሙጥና ፓርቲ ሀገሩን እየዘገዘቃችሁት ነው ሸርሙጥና ፓርቲዎቹ ያ ሸርሙጥና ፓርቲ ቢየገለክሳ ዴማ ኤሰደምተን አመቦደ ጅቡቲ ደቁን ደንዴሰን ሱዳን ደቁን ደንዴሰን ቢከተከ ደቁን ደንዴሰን አመቦደ isin goggon bisti mootummaan addunyaa guutuun walii galteetiti walii jiraatti isiniif mijaawa naamusa keessan gootanii addunyaa wajji jiraachuu me warrin biya jirtan askeessa zigaya la arabak warri askeessa jirtan warri biya jirtan jiruun biya maal fakkaatti jiruun biya tanuma amata lama fi sadi dura akkasitti jiru gaarii namni hundi jiraachaa ture sani kanamni hundinu foon wal afaanii fudhachuu ture sani jiruun Itoophiyaadha kan ammaan tana deemtu miti jiruun Itoophiyaadha yeroo ammaan tanaatitti ibbarraa dhibba khuftee jirti khayyoon teessan maali khayyoon teessan yoo kanuma namtichuma kana fuulee isaa sallaaltanii arongaadee aragaadloo hagaruun khajee Singaapuriin godha geemi Singaapuriin godha gee bar magaalaa Itoophiyaadha Singaapuriin godha gee Singaapur jechuun biyya manni nu gizee ol jaaramu yoo ati ililli gubbarratti naqaayo hinjaarre siifuu dachiinuu siin kannamtu Singaapuriin godha jeetiti Sigabur godhe abshira namnin warri biyya jirtan warri quuqama ilmaan Oromoodhaa qabaatan mataa keessan ol qabadhaati jiraadha duutin nama tokko raawunaftu garuu du'a ilmaan Oromoodhaa osoo hin taane du'aa jiru wabootiyya itti jabaadhaat itti muddi wabootoo itti muddi wabootiyya itti muddi maan inda wabootoo laalame alaabaatti yakkan bareeddu subhaanallah bakka deemnu hundatti wallaahi bakkaan deemnu hundatti namni hundinuu eessa naan jaan eessa alaabaan tun eessa naan jaan alaabaan tun Oromoodhaan jaan Oromoon eessa gizee jaan Itoophiyaa keessa jiraannaan jaan Itoophiyaa irraa muramuu deemna haddii kanaan biyyattii ol kaasaa jira tanaas akkanuma qabeetumaan makiinaa duubumaan kaayee deemu hoggayyuu karaan deemuu hundatti hogguna makiinaa banee cufu hunda eessa tun gizee naan jaan laalamee gizeen deen hedduu bareeddi naan jaan dhugaa alaabaa tana hedduu takka jaalata namni kadeemu hundi alaabaa tana ni jaalata waan kanaaf hin beeku hedduu bareeddi hedduu takka yaa foonko alaabaa Oromiyaa alaabaa biyyattiyaa hin kuftu hin jitu hin toltu ati kana alaabaatti agartanii durumarraa wanna beeytan ani firaada hundaadhaa durumarraa intala abaa'ooti yani durumarraa intala abaa'ooti intala wabooti yani durumarraa jawaan akka jeenummaa isaattiin isa deeggaree akka jeenummaa isaattiin isa jala deemaa ture ani alaabaa ani intala waboo ta'uu kiyya intala abaa'oo ta'uu kiyya ammaa miti lafee hundeeti yaati gadirraatti jira sinii galee akkasii yaada silaa isinumarraa hin fuudhaa garuu ammaan tana saanis deemtee jirti galatoomaa hedduu galatoomaa ከኦሮሚያ ውስጥ ጥረጉና አውጡ አማራ ይውጣ አማራዎቹን ጠርጋችሁ አውጡ አማራ ነጅስ ነው አማራ ለኛ አይሆንም አማራ ኦሮሞን እየጨረሰ ነው አማራዎች በተለይ በኦሮመኛ የሚያወሩት አማራዎች በተለይ ኦሮመኛ የምታወሩት ኦሮሞን እየጨረሳችሁ ነው
በየአሜሪካ በየዩሮፕ እየወጣችሁ ጋላ ለተኔ ከና የምትሳደቡት ይኸው ጋላ እንደኔ አይነት ቆንጆ ናት። ጋላ እንደኔ አይነት ቆንጆ ናት። ጋላ ማለት ቀላል አይደለም። ካሁን በኋላ ጋላ የለም። ባህ ዴማ ነው፣ ሂዱ ነው። ጋላ የሚባል ነገር ቀረ። ካሁን በኋላ የለም። ጋላ የሚባል የለም። ካሁን በኋላ ገላ የለም። ባህ ሆኗል ጫወታው። ባሳፍራ ilmaan oromoodha kan gara biyya amaaraa keessa jiran akka jiranitti isinirraa dhumaa jiran isin dhiiga keessan kan ilmaan oromoo achitti akkas ta'aa jiru yoo hin dhaabbanne eenyuuf dhaabbattan isin shaneetitu akkana godhe wallaggatti shaneen akkana goote jaaniititi biyya magaalaa amaaraa keessa laal akkana oromoo akkana fixaa jiran manaafisii waliin gubaa jiran laal maal Tigreen dhumaa jirti oromoon daran dhumaa jirti akkas ዘረኝነትን ማስተምርበት ምክንያት መልስ ሰጣለሁ ከፈለክ በአማርኛ ያው የቋንቋ ደሃ ስለሆናችሁ የቋንቋ ደሃ እኛ የቋንቋ ደሃ አይደለንም እኔ ቢያንስ 6-7 ቋንቋ እችላለሁ እኔ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ምንም የቋንቋ ደሃ አይደለሁም እኔ ዘረኝነትን ማስተምረው እናንተ ናችሁ ዘረኛ እንድንሆን እስከዛሬ ያረጋችሁን ለምሳሌ ልስጣችሁ እዚህ ሀገር እኔ ፈረንሳይ የሚኖርበት ሀገር የዛሬ 3 አመት 4 አመት በፊት እንደዛ ጋላ ብሎ ስንት ነገር ብሎ አንድ የአማራ ልጅ ነፍጠኛ እንደዛ ብሎ ሲሳደብ ብዙ ነገር ሲያደርግ ማንንም ይሄን ልጅ ዞር ብሎ አቁም ይሄ ነገር ዘረኝነት አቁም ብሎ የተናገረ ሰው የለም ዛሬ ግን የኦሮሞ ልጅ ወጣትም ይሁን ወንድም ይሁን ሴትም እዚህ ጋር ወጣ እንደዚህ ስትናገር ዘረኛ ምናም ብላችሁ ጋላ ብላችሁ የምትሳደቡ እናንተ ናችሁ ስለዛ ዘረኝነት ማን ያስተማረን እናንተው ስለዛ እኛም ዘረኛ ነን አው ዘረኛ ነኝ ጥርት ያልኩኝ ዘረኛ የኦነግ ልጅ የሸኔ ልጅ የአባኦ ልጅ ነኝ አው ዘረኛ ነኝ በጣም ዘረኛ ነኝ እኔ እርግጠኛ ነኝ ከ100 እንደኔ አይነት ዘረኛ ኦሮሞ ውስጥ የተፈጠረ አይመስለኝም እንደው ዘረኛ ታውቃላችሁ ዘረኛ በጣም ዘረኛ ነኝ በጣም እናንተ አማራዎች የናንተ ባንዲራ የሚኒሊክ ባንዲራ ሚኒሊክ የፈጠራት ባንዲራ እሱን ከፍ ስታደርጉት ዘረኛ አይደላችሁም እኔ ኦሮሞዋ ጋላዋ ይሄንን ከፍ ሳረግ ዘረኛ ነኛ ዘረኛ እንኳን ዘረኛው መልስ የሰጠው ይመስለኛል አከሲ ilmaan oromoodha hedduun isin jaaladha isinin kabaja ammaan booda wali baananii dhufnee garaa isaan gubuudhaaf amma booda muradhee keetiin jira maaliif oromiyaa keessatti ilmaan oromoodha amma booda miidhaan kana duraarra ammaan tana irra miidhaan deemaa jirti jechuudha amma miidhaan tan dhuftu saniifu miidhaa tan nutiin hayyam አከስ ለሁሉም ነገር አማራዎች ከኦሮሚያ ውጡ ሰላም ሁኑ ኦሮሞቲያ ነገ አንጅራዳ ኦሮሚያ ተሰን ከሰ ወልቀበዳ ወልንጅራዳ ተኮታ ቆቀ ከሰን ተኮታ ዋን አማንተነ ዴማ ዴሙ ኸነ ዋን ኑረድ ዱፌ ኸና ኦሮሚያ ከሰ ኢልማን ኦሮሞ ሜቃን ተምቱ ዱሙ ዴማ ያዳ warrin keessafu reefun tana dubbi haasawaan irraa dubbadhe keessa warri ammaan tana dhuftan khafula dura dhaqaati dhaggeeffadha bakkaan irraa dubbadhe maaliif ijoolleen teenya akka jirtutti karaa gubbarratti ol bahanii ayyoolee fi abboolee miskiinummarratti kan gaddeebisan kaniin jedhe waan kanarraa if qusadha yoo dandeessan hammaallatanii nyaachuunis hojiidha waan hundarraa if qabuun gaariidha saniifu jiru gaariin isinii hawwa bilisummaan isinii hawwa isinii galee ittiin boona alaabaa teessan ittiin boona amaarrin akka jiranii karaa kana gizee deeman bakka fada gizee deeman ittiin boonanii deeman alaabaa isaanii saniifu anis alaabaati yoo namni ittiin boonuu na dhorku tokkollee hin jiru jechuu saniifu ittiin boona oromummaa keessaniin boona amma booda gaallaa nama isiniin joo galaa jechuun hafee jira deemaa jaan kuni ana ifra Muhammad Abdullahi tiji isnime
akkas ammaan booda nama gaallaa siin ja'u gaallaan hin jiru. Gaallaa jechuun oliin seenaa naannoo jirtaati ay deemii amma booda Oromiyaa ol seeruun hin jiru deemuudha jetteeniiti nageetti oolchitan. Akkasii nagayaan naa jiraadhaa isiniin jaaladha guyyaa gaarii halkanis halkan gaarii.